Reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza mbaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube wa Noran TV aho rero muri mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda ikaze muri amakuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa mbabwire ko umwami wa Qatar Emir wa Qatar yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda aho yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame hanyuma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Perezida Felix Tshisekedi n'umugore we ndetse n'umuryango we muri rusange batangiye gukorwaho enquête cyangwa se iperereza rikomeye cyane ku birego bashinjwa byo kwikubira umutungo w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndaza kandi kubabwira ko hari abanyarwanda biganjemo abarwanaga mu ruhande rwa FDLR muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje gutaha mu Rwanda bakiriwe uyu munsi baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagera kuri 500. Twihuse rero reka turebe ibibaye mu kanya gato ku kibuga cy'indege i Kanombe mu mujyi wa Kigali aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakiriye Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wageze i Kigali mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 2 yakirwa na Perezida Paul Kagame. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yageze mu Rwanda kuri 20 Ukwakira 2025 ndetse bikaba binateganyijwe ko muri uru ruzinduko agomba kugirana ibiganiro na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Bombi baherukaga kandi guhura mu ntangiriro z'ugushyingo 2025 muri Qatar ubwo ari yitabira inama ku iterambere rusange. Icyo gihe baganira ku guteza imbere umubano w'ibihugu byombi n'imikoranire. Bibutse ko Qatar niyo iri guhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23 byakomeje kugenda bivugwa kenshi cyane ko uyu mutwe ufashwa na leta y'u Rwanda. Muribuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame ahura na Felix Tshisekedi bari bahujwe n'uyu Emir wa Qatar akaba rero ari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akaba rero ari we uri gukora ibishoboka byose kugira ngo bunge igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko kandi byo n'amasezerano agomba kuzasinyirwa i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigizwemo nanone uruhare na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa Qatar niyo ikomeje kugira uruhare mu buhuza ku mpande zishyamiranye muri ibi bihe muri iyi minsi hirya no hino ku isi, ndetse baragerageje ku Burusiya na Ukraine, baragerageza kandi kuri Israel ndetse na Palestine, aho rero barimo barakora ibishoboka byose ngo bahuze Israel ndetse n'umutwe wa Hamas, kandi biragaragara ko intambwe imaze guterwa ishimishije cyane. Uwitwa Charge d'Affaires w'ambassade ya Qatar mu Rwanda yitwa Ali bin Hamad Al Aida yavuze ko uruzinduko rwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani i Kigali ruje mu gihe hari impinduka zikomeje kuba hirya no hino ku isi haba ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Yavuze ko kandi rushimangira icyerekezo Qatar ifite cyo kurushaho gukorana n'umugabane wa Afurika mu bijyanye n'umutekano, ituze ndetse n'iterambere rirambye. Uyu Ali Aida ni charge d'affaires cyangwa se ubwo na defense attaché ibintu nk'ibyo ngibyo. Yavuze ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa ukwizerwa na leta ya Qatar, ashimangira ko rero uruzinduko ruzaba umwanya wo kurushaho gushimangira imikoranire iri hagati y'ibihugu byombi hashingiwe ku kwizerana, ubwubahane ndetse n'inyungu z'impande zombi. Yagaragaje ko hamwe muho ibihugu byombi byiteze gushyira imbaraga hari mu bijyanye n'ubutwererane muri gahunda z'iterambere, guhanga ibishya n'ishoramari, nyuma yo kubona ko hari izindi nzego bikoranamo neza zirimo umutekano, uburezi, ubwikorezi ndetse n'iby'indege muri rusange. Byitezwe ko uruzinduko rwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani rugomba gusiga u Rwanda na Qatar bishyize umukono ku masezerano mashya y'imikoranire ku mpande zombi z'ibihugu byombi. Ni nk'uko nabivuze n'uruzinduko rurimo ruraba mu gihe mu karere k'ibiyaga bigari hari ibibazo by'umutekano muke no kudahuza kw'ibihugu yaba u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bimaze igihe, u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi ndetse ibyo bihugu biri byombi yaba Burundi ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo badeclaye ko bashaka kuzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byavugwaga ariko mbere yuko hatangira kuza umuhate w'amasezerano ku mpande zombi mu biganiro biri kubera Washington DC ndetse n'ibindi biri kubera Doha muri Qatar biguza leta ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Hanyuma rero ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar witwa Igor Marara Kayinamura yavuze ko uyu munsi rero hari inzego nyinshi cyane ibihugu byombi bikoranamo, ashimangira ko umushinga wo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera uri mu y'ingenzi. Yavuze ko mu mishinga mishya ibihugu byombi bishobora gukoranaho harimo na Kigali Innovation City igamije kugira u Rwanda igicumbi cy'ikoranabuhanga muri Afurika. U Rwanda na Qatar bikaba bifitanye kandi umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi muri rusange bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite imigabane ingana 60% umushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Emir wa Qatar
yerukaga mu Rwanda muri Nyakanga 2022 ubwo yari umushyitsi wihariye mu nama y'abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Commonwealth Programme yabereye i Kigali. Indire ingingo tuve kuri inkuru y'uruzinduko rwa Emile Wakatabi binavuga ko azahita arukomereza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Reka mbabwire ko u Rwanda rwakiriye abandi banyarwanda 511 baturutse mu miryango 153 bari barafashwe bugwate na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda gukorera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma batashye banyuze ku mupaka munini cyane wa Corniche uhuza u Rwanda na RDC, harimo abagore 127 abagabo 32 n'abana 352 batashye rero kuri wa 20 gushyingo 2025 basanga i Rubavu imodoka zibategereje kugira ngo bajyanwe mu kigo cya Nyarushishi cyo mu karere ka Rusizi banyuzwamo by'agahe gatoya. Aba banyarwanda babaga mu nkambi y'agateganyo ya Goma nyuma yo kuva mu bice bitandukanye muri Burasirazuba bwa RDC aho bari barafashwe bugwate na FDLR. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nzamunimpa Gracias yibukije abatashye ko bazahabwa by'ibanze bizabafasha kwibeshaho no kwinjira mu buzima busanzwe. Ati bazahabwa iby'ibanze bibafasha kwibeshaho ndetse no gukorera igihugu kuko ari umurongo cyafashe uwo kubinjiza mu muryango nyarwanda. Bazafashwa mu mishinga myinshi iri aho batuye kugira ngo babone uko batunga imiryango yabo. Nzabonimpa Gracias akomeza avuga ko kuba imibare y'abataha igenda yiyongera bigaragaza ko ubukangurambaga buri gukorwa neza kandi buri wese abigiramo uruhare kuva ku mu muryango we kugeza kuwubatse kuwatashye gushishikariza abagenzi be gutaha. Ibyo bazahabwa birimo amafaranga y'ibanze yo kubafasha gutangira ubuzima aho uwatahutse arengeje imyaka 18 azahabwa amadolari 188, uri munsi yayo ahabwe amadolari 113 angana n'ibihumbi bigera hafi 186 by'amafaranga y'u Rwanda. Buri wese rero agenerwa kandi n'ibyo kurya by'ibanze bifite agaciro k'ibihumbi 45 by'amafaranga y'u Rwanda nk'uko bakomeza kugira bivuga. Hanyuma reka amakuru yacu yasoreze kuri inkuru mbabwire ko Ubushinjacyaha bukuru bw'Ububiligi buri gukora iperereza ku nkomoko y'amafaranga ari kuri konti zabo umuryango wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Societe Civile n'amashyirahamwe y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro byo muri Grand Katanga bimaze igihe byinubira uburyo ibirombe byo mu ntara zirimo Ruaraba naho Katanga bikoreshwa n'abo muryango wa Felix Tshisekedi. Abagize imiryango ndetse n'amashyirahamwe babwiye itangazamakuru ko kugira ngo rero umutungo kamere usahurwe nta nkomyi abarimo murumuna wa Felix Tshisekedi witwa Christian Tshisekedi bohereje mu birombe abasirikare bo mutwe y'ingabo zirinda abayobozi bakuru Garde Républicaine kugira ngo babe ari bo babirinda. Kubera ko abo umuryango wa Felix Tshisekedi bavugwa muri dossier bafite bwene gihugu bw'Ububiligi muri Werurwe 2025 iyi miryango n'amashyirahamwe byasabye umunyamategeko Bernard Menye kubegereza ikirego ubushinjacyaha bw'Ububiligi. Ikinyamakuru Africa Intelligence gikora inkuru zicukumbuye kuri Afrika kuri 20 Ugushyingo 2025 cyatangaje ko ibiro by'umushinjacyaha mukuru w'Ububiligi biri gukora iperereza ku byaha bishinjwa abo mu muryango wa Felix Tshisekedi birimo kunyereza umutungo ndetse n'iyeza ndonke. Nk'uko iki kinyamakuru kibisobanura, ubushinjacyaha bukuru bw'Ububiligi bwasabye banki kubuha uburenganzira kugira ngo bwinjire muri konti zabo umuryango wa Felix Tshisekedi barimo umugore we Denise Nyakeru, abavandimwe ba Tshisekedi 3 n'abana be 2. Abavandimwe ba Felix ba Tshisekedi bakurikiranywe ni Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi na Jean-Claude Tshisekedi, naho abana be bakurikiranywe ni Fanny Tshisekedi na Anthony Tshisekedi. Kwinjira muri konti zabo umuryango wa Felix Tshisekedi bifasha ubushinjacyaha rero bukuru kumenya amafaranga boherejwe naho yaturutse cyangwa se ayo ubohereje nayo yaturutse, niho bwashingira bwemeza niba barakoze ibyaha cyangwa se niba arabere. Komisiyo ya RDC ishinzwe kurwanya binyuranyije n'amategeko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa CNRFM yakoze iperereza isanga koko hari abasivili barimo abanyamahanga, abasirikare n'abapolisi bijanditse mu bucukuzi n'ubucuruzi butemewe n'amategeko bw'amabuye y'agaciro muri ho Katanga, muri Grand Katanga. Tariki 28 Ukwakira 2025 Minisitiri w'Ubutabera muri RDC Guillaume Ngefa yasabye ubushinjacyaha gukurikirana rero abantu bose CNRFM yagaragaje ko bakorera mu mirombe byo muri Grand Katanga binyuranyije n'amategeko, ariko ntiyatangaje amazina nk'uko yagiye abigarukaho. Ibyinshi rero bikomeza kugenda bivugwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Gusa reka nsoreza ahangaha mbifurize komeza kugira